Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dialah yang menciptakan untukku istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada Sampurasun. Kumaha darama sadayana. Alhamdulillah. Panayagan. Allah ampun. Manawi kanamu saha. Lunganteun. Dari ketika ramikeun kalian gerapa urang yo pinjam kiru aya borang, aya peuting, aya lalaki, aya awewe, aya abah, aya di sembe bos. Jangan sampai mama bahagia nyawer juga. Aya, yang dinawan di area ya. Pada Jumat pada Jumat